iphihletseng Technology. ka Waterberg High School re ba tsene re na ba le Nyoko Trading and Projects re ka mo iphihletseng ka Waterberg High School re ba tsene re na ba le Nyoko Trading and Projects cha Rwanda ga mo go le Mogao Productions re ka mo sekolong se sa Waterberg High School se se le go ka Mokopane re tlisitse movie wa buka ye ba le go ke batona ba mphatha mara matlo ya o iphihletseng yone ngo lo ke Dr. Lesiba Tijere Maposa Palege go mmidwalo rena ba le Nyoko Trading and Projects a re dikologiso lo bile a re di ka di go ka re nya ka buka ye go ba movie o wa o iphihletseng a ra go tsena ke ka faola ga bialo re leng ka Waterberg High School ka Mokopane ka mo re tlisitse bona ba rutwana ba ba mphatha mara matlo buka ye gore ba tla ba gone go ipsina ka ona movie wa buka ya o iphihletseng ge ga bialo ba gone ka mo ba tletso ka holo a re ba tsena re tlile mo ka lebaka la puku yeo e swanetšego gore le phase ka ditlhora re amogela bana ba Waterberg High School re amogela bana ba Pickport re amogela bana ba Hebron ba diragatši goba babeakanyi ba puku ye ke Lesiba Tijere Maposa Ntate Maredi jwale re le amogetše ka moka re tlo kgopela gore ge o le ka mo o leke go tšeeletša gore o tšee ditaba tša puku ye gore le wena o tlo o kgone go tswelela mphatho o o dirago re ya le amogela ge ke le mo ga ke noši ka go šetse ba tlhalositše ke tsamaya le mogau wa ga Maredi gomme re tlisitše movie wa o iphihletseng e le go pukana yeo le balago ka mo sekolong lena baithuti ba mphatho wa marematlong gomme movie o re utlwisitšeng mo o ngwadilwe ke nna jwale ka ge ke wa tšweletša ke mogau wa ga Maredi wa tshwere camera mo gomme di-company tšeo di lefago movie mo moyeng ke Nyoko Production cha Rwanda ga mmogo le Mogao Production Pickport le wena Are you ready for we iphihletseng it? re be re lebeletše papadi ya sealemoya ya o iphihletseng re ithutile gore kgotlelelo e tswala katlego gobane re bone ga ba kgotleletse dithutong tša gagwe le ga ba sa khutse mašheleng a gore ba mo lefela a ye sekolong gomme ke se re ithutileng sona gomme re leboga le ba tsweletše ba puku ba tlile sekolong sa rena ke le mo Waterberg ke ithutile ka buka ya o iphihletseng ya leo le gore kodimela mopadisi a o le khumelelo tša go gausi jwale ge o nyaka go phegelela mo bophelong o tshwanetse go šoma ka thata ka gobane kgotlelelo e tswala ka tlego
sekolo se se phahameng sa Waterberg. Ke a leboha. Ke nna Morutisegadi Molepo go tswa sekolo se se phagamego sa Waterberg le kgono re etetse ke ba o itshetlhetseng re tlhole re itsina le bona bana ba rutegile re biditse le ba dikolo tse dingwe a wa ka nnete ba rutegile re a leboga.